Yuk ramaikan kegiatan ini. Jangan lupa untuk UMKM dan aneka jajanan kuliner ini ada dari Dinas Koperasi dan UMKM 17 Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Kumpul semua di sini Kalau di sini ya. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi besar di Indonesia hari ini yang asetnya di atas 100 miliar hingga triliunan. Dari Palembang menuju Palu, singgah sebentar di rest area. Mari kita gelorakan semangat berkoperasi, ekonomi Sumsel semakin berjaya. Dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-77 tahun 2024 resmi dibuka dengan tema Koperasi Maju Indonesia Apa? Tepuk tangan.
got Halloween. We'll got Halloween. We'll got to do it wrong, no boo. 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 I know you're wrong, you're wrong. When you're wrong, when no we're wrong. We got to do it wrong, no boo. We got to do it wrong, no boo. Festival Sagarurung paling When you're wrong, when no we're wrong. Koperasi dengan KM paling